Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Magyar Belügyminisztérium vezetése nevében. Pozdravljam svite во името на работените на Министерството за вътрешни работи на Унгария. Köszönöm a meghívást belügyminiszter úr részéről, és köszönöm, hogy eljöhettem Önökhöz. Благодарам за поканата од страна на господинот министер и много ми е драго што има прилика да ја посетам. Elsősorban azért jöttem, hogy köszönetet mondjak azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a belügyminisztérium munkatársai, a rendőrség végez a macedón-görög határon. Најпрво дојдов да ви одам признање и благодарност за усилби и за работата која Македонското министерство за внатрешни работи и полицијата на Република Македонија врши на обезбедувањето на јужна граница према Грција. Mi úgy tekintünk erre a munkára, hogy itt a határőrök nem csak Macedóniát védik, védik Magyarországot is, és védik az Európai Uniót is. Ние на ова гледаме дека вашите службеници на границата не ја штитат само границата на Република Македонија, туку ги штитат границите на целиот регион и на Унгарија и на целата Европска Унија. Erőnköz mérten mi is támogatást adunk ehhez, mind technikai támogatást, mind pedig munkatársaink közös szolgálatban vesznek részt a macedón rendőrséggel. Во рамките на нашите можности ние се обидуваме да на тоа дадеме соодветна поддршка, како во материјално-техничките средства, колку и во тоа што нашите службеници заедно со полицајците од Република Македонија патрулираат на јужната граница. Miniszter úrral egyetértünk abban, hogy a menekülteket a Genfi Egyezmény szerint védelembe kell részesíteni, de egyetértettünk abban is, hogy azok, akik illegális migránsok, akik kalandorok, azoknak nincs helye se Macedóniában, sem pedig Magyarországon. Со господинот министер се согласивме во тоа дека со мигрантите треба да се однесуваме во рамките и согласно одредбите на спогодбата од Генф, Женева, но исто така се согласивме и за тоа да не смеме да дозволиме авантуристи и разни други структури опасни да влезат на ова територија. További együttműködésben is megállapodtunk, jelen pillanatban is 8 belügyminisztérium munkatárs jött Macedóniából Magyarországra, hogy tanulmányozza a magyarországi teljesítményt a korrupció ellenes küzdelemben. И се договоривме за натамошна соработка во повеќе области. Меѓу останатото, во овој момент 8 службеници од македонската полиција се наоѓаат во Унгарија на студиско патување и разследување на нашите решења врзани со борбата против корупција. Magyarország nem régen lépett be az Unióba, így megvannak azok a tapasztalatok, amelyek az Unióba vezető úthoz juttatják el az adott országot. Унгарија неодамна стана членка на Европска Унија и затоа ние ги имаме оние искуства и оние знаења кои се неопходни за олеснување на патот кон Европска Унија за некоја од земји кандидати. Felajánlottam miniszter úrnak, hogy ezeket a tapasztalatokat szintén átadjuk, hogy gyorsabban és közelebb jussanak Önök is az Európai Unió tagsághoz. На господинот министер му понудив да ние овие нашите знаења и искуства ќе ви ги предадеме со цел да и Република Македонија побрже и полесно ја оствари желбата за пристапување кон НАТО и Европска Унија. Végezetül szeretném elmondani, hogy továbbra is számíthat Macedónia, Magyarország támogatására mind a határvédelemben, mind a bűnügyi együttműködésben, különösen kiemelve a terrorizmus elleni együttműködést. И на крајот би сакал да нагласим дека Република Македонија може да смета и натаму на поддршка на Унгарија, така како во обезбедувањето на државната граница и во борбата против организираниот криминал, но особено и во заедничка борба против тероризмот. Köszönöm a figyelmet. Благодарам на вниманието.